Ni mutabise namwe ya omunde ni na mundu kwitwa Ebinda Nangai kana Nzilani katika studios ya Ekai Tuneene na tio mwene ndo wikite yani ekite sinusia mbesa ni mundu kwitwa Nzilani kumwambia kwina tuiona winete collab kabe collab ine wa mundu collab ndia ina ndo ina collab ndia ina collab labda kwikia wasia mundu wadini na you to expect maybe win a collab now imwini weba wakamba ni weba mwini ono numbadima na no nyende mu muto kumenake mwini ola nendete muno twese ka collab nake na tunenete already ni Kasolo ni bara nake muno pyo Kasolo mwende acha na wewe yani kelele ni bara nake ni mwita there nani mwita there shine kana pomweta tata elumaita ya asasiani we elumaita ya ngai kube na kindu tu ku expect mekale merelere wathi wakwa na Kasolo mesenga Kasolo da ina azia miruki la kwa ina azia bola na okwe bara namba cia kwa we mwene kala veka wase kalo kange withita ikali muno no akwambisio bandu ku wewe ndiwe Mungu akuogopewa ulifanya misingi ya dunia iwepo yani wewe simbatia Kasolo pio nisiendere ni tha ka TV ni muno wewe Kasolo wendete pio Kasolo nyinendere mbati yake mbingi ono success uswa ina bana weba ni success isini ya success to ina kitole wambe ni bata nayo aya unawa natiwe naku Yesu nokuseuvya nzia Kasolo la bueno mani tumia taleta no twikaletie muno ona ninye nina delay ninye nina delay na yumu with studio kana wadi tayari wipo ndia iso monenga niwe batu kaitwine lakini wakikamba ninye ngwenda kuma nawo nikenda kanzembethie muno wewe setha wambio nao kwa etu asa utona kwenda kwina collab nao tena yunda inete akani wete kindu kendia wera bandu no tena ndainete yu Ebinda ino kia wani mbadi muno inaotana kateko na ndia wera kindu ke bandu purity inaotana ke muno ndotoni ngoda ni nake kundu kithaka ndutembete na yunasia na by then ndainete na mundu nasia la yungweza kwina ngeya kateko twine wathi ni nake nasia ngeya kateko twine wathi ni nake na wa mutapia ndia isa kumutapia wana ndia wera kindu chibandu interview siante na ndia wera na kateko purity ndesi kana wao tanake muthanyo nomwe yukindu kila ndesi alafu kindu kingi yufani nyomba kwakwa nibo ya namba yake ila si atende kwanza wewe wathi nikiomba hiyo ndio naweka naomba nayo unawa ngai no uwe useuva sinzi ya kutenzia nuwe ni kwetelete hiyo bamanduke aya yu Ebinda ila na thukuma ya wanyu mbabe wathi ungi wake unawai bundesie mwiyai kwenda kwango ya kuwe wathi usune isile muthenyo mwe kibera nethi aka CD kaitewa buka piracy na tha waku ka piracy na ndabu na andikitwe na nengina na shabiki na ndia na beza na kata iwo bibiti na ndaka wangware na andikitwe ka wangware by then na ndabu nyomba na ekia wathi usu akateka wa ngoya ngai ni simbati yake mbe wake yani na ifani wake pyu na ufani wake ona mpaka wa leo yuwathi usu nekia uwa ngoya ngai ngaboya naguo kwanza Ebinda imwe nekia wathi usu ngatinda ndungilile mpaka kana naye akanini kakunga kakile sikiwa wathi usu nekia ke bedroom kakakungita kasembete wewe akiwa kaiwenda nikezi wakwa lakini wewe aneta ukakita mpaka kana kukaine wetu kayuma bedroom kakungita kayuka mpaka sitting kayuka kwiloela na wathela kaithi wow okay one opportunity wine collab na madam o company nini na nakateko
kate ko itu kwenda collab wesu musisi kamera numwe itu kwenda collab wesu in Jesus name ni bara namba yake by the way timu inangi wa collab abu atakwa onakudwe mwinangi wa collab ndi mwinangi wasio lakini no sio uka appreciate ya mundu saila withayo wese ini twebundise tuka appreciate ya mundu saila wakwa you ayunga kweju kila mundu wa muinda vyoba akuya nyine ndete muno mbathisia Faith Nzilani nandu ninakwiye aya role model wakwa tene yu ai bado Angela Chibalonza nini mueta anaenda interview kondu yu ithia yu kethae thayo no kwitha ingi mata mueta makasi Angela Chibalonza niwe role model wakwa yuko wetha mwini no kwathimana huyo mwini kana akiwe ase Faith Nzilani no mbathima ase kare kono kwathima ase weloba no kwathima ase Kasolo no kwathima saila withayo saila okwewa ekagwetela mundu akwa wambie kwacia no wakwathima usuti ucio ayungo kulia ati bena issue ino ithitwe andu aingi muno maimenene bela maimenene akoseo bela mumenene akothuku ndisi nini yaku maoni maku imeba aini aingi muno ma gospel imalikie siasa tau takasolo Kasolo kwanza yuwe ungamite MCA nandi ungama MCA na umaba wose okengia ungame governor Kasolo Notumunengie Kura onage je president nyena ni mukone kula nyena ni mukone kura etio president man etio president nando kende chambe Kasolo yu ona nguma uwe nguma Kasolo nde class wese ando ingi mona Kasolo tawe ngulu lakini Kasolo nde ngulu ukweli Tuneene ukweli Nisi by the mashabiki ando mona Kasolo ra muthuku inde yu asmona ata asia ni mwathuku yu na mona ara muthuku ni wo mundu la mucio nundu Kasolo by the way na nunengana namba yake Kasolo nyona okiona launchini akwa ndamwalikite ya ibinda na ngai ila nekie launch akwa uruma na kile nili Kasolo abika na ndia mwalikite nondo ibata na ministry yakwa na kwa nibata na ministry yake na ninampenda bure nyene ndete Kasolo pyo mana ni muendere mana Dia shine Nzilani akwendete mana vyo yani Kasolo nye andu mamulango na ni makulima kamukuni yakula nondo mbe ngonzio na ngo itonyo otethia ethana otetha cia ndiwo yu tena mbesa isu cia siasa maka munenga kibila tio atethi muno na atethi muno tuma kindu ba mundu kwenda Nzilani au campaign ite pio nyeni nena kuma ngoni nyendike we by the way nyendike we umutabase uweta akalako ni weta akalako kweli ni ukuli ati ikunethiwe na issues na scandals kile wili bana okwiwa sijui mwini fulani ndanena na sena fulani ke fulani ndanena sia fulani wabe umota nena sia aini ondhenye nena na mo pai muntu tanena na sia nake ate umwe lakini wenga yendethie abekiata wangoseiye muno na nangosea ne thiwa ni mobe ngoni miaka mingi ni miaka ya thela mingi oyu lakini ngai no kunenga neema ya kumwekea umundi ne ndanga ya tunenge au nange nemes ba katika studios cia Ekai Tuneene umwete no mwakwekea mwa ayo ndia ngomwera ngwangosi lakini inakwekea ona ni mwini utesikie kobe na dina nye we sondo kindu chambe nakuya ningo nene na ni mundu musio muno nye yu na mwini ako kabala ni akambia Faith nendo ni mende wese ni omoini lakini yu ini ne bona oibetini masina miaka 50 siekwina ethe yu mundu one na miaka mingi ni ngwina nesa mbe wake kana ni ngwandika wathi musio mbe wake yu mundu tosu we ni aikebeti keima oko bala ni ambia ni mumende na namuosa na mumenda kwanza mbathi yake no sana asiandika ingi ni tene ona mbathi yako na itesikie ibinda na ngayo na itesikie na mutwa studio na mwiki ambaka wasi na ndane ngona silingi ona mwe na kini ndia tutewa nete andibe na nyina akita mutethia na we ina mbesa na ngali na nyina kala ngeto yiwe lana mutethi siwe sio mbuma nai ambuma naambia wikala ngeto sindu cia muthembo sundu na nakilia na naye muno ona ngewa sila neso me mundu ni ya muno nondu ni wambuthisie na olo kana onetha ni muini mbe wake ngai no nengete kindu special na nyina kana nake
na yu ndia mwekea ana nikila sana mwanange ayo nundu imukoma namba kwa mundi ona kume vinde yutu yako mana lakini no mbona mitandaoni na kwa ni mwana mitandaoni lakini ni wango seiye tu yako mana lakini ni wango seiye ningumwekea umundi umweke umundi by the way umundi no mwe yani no ni wako sie nondo yu ngwelewa seiye wamenda mundu na akuma no kuwango ukethia wakolona kumenda andu ya be nyingi mwakakula ni makambia faith nenda ni mende yu ukethia ndikuya ndienda mamenda nando yu ela no waeka mundu nesa wisi mwanadamu ya wande usio yona na kuna na ngumende ukeza unuma kweli mwandu mamela maili lakini nengi no sawa yokule mbadisi ya kuniwa uyandikia mbadisi ya kwa ninye ne yandikia na mwala na mo ve ini pia tunethiwe tu ne na makwasia mume meyandikia mbadi meka kuandikiwa wathi mundu akuandikiwa wathi akuka kwaku umuseo kwa kuandika wathi bandikia wathi nguthi studio ngina nye ve vinda ninaandikia ando mbadi lakini ndima wetaba ngakuandikia wathi obutene wese yuna ina na kiena kwa mboka so mpaka ikangili 3 na ikanzinda kwiva yu mundu no kuona ni no ni andike wathi akabala ni ndi mwandikia wathi ainenga mbesa na iti lakini ayu ni nakodle ni nethi tusio kina ningi na biashara alanga ini nyo anenga message su ona ninye na ile to min deliver andoni nesa yukuta wathi ndi amba ndi vaisi mundu ate wathi kana andike andu mbathi aita atalesi woke wake murekebishe kuwe ungaliko sino mutethesie au zio kingi gukulia kana muigeta collab zio kingi gukulia ubono wa mundu witha yenda ukureach wetha ta faith Nzilani atonya kwisela nzia banundu be mundu utona kwithe na event mundu ena akwithe na harusi no kwenda ukeba umekale umainie matonyo kurichi hata na ndunengana namba ya simu kwa Facebook neta wa Faith Nzilani kila bandu no Faith Nzilani kinaweza ndizini manenge namba manenge lakini uno mashabiki maitu medha mashabiki aikeku neusumbwa iwe amekwite ya aya wenda nuke kanisani kwa kukwina kana chathini arusini kana tunenanie namba yakwa ya simu ni 0705 471 908 0705 471 908 no charge ya kucharge chao we mundu akwiya unini na ngone mwaitu no koka charge ya mbesa tasiana ni charge ya ndo twakwatiania isi mashabiki maitu ni kulia on behalf of mashabiki maitu nondo maybe mundu noethe maybe ikukia kuona Faith Nzilani akambiti mbesa ndena sio ndukangie ngone simu tukwatiani lakini naku ndukambinye muno nondo ngalie leko mauta na nne ba nyumba na nne ba kama mauta na nne kia itenge kwanza very expensive itenge very expensive shabiki wetu wana nena ni amundu kuitwa Faith Nzilani ndukatita umubinyia tafadhali unaona you otwende nomino kilelia hivi twibinda ya siasa na ikwekalieta kwina ila itawa joto ya kisiasa utono tabia akamba tuambie na kamba tusioka kwa tabia Kenya kiujumla akamba maitu no mwezi ndo akembwe vinda ya sana na ndo ama siasa tumasa kwa ndo amasa kwa mayan sasa mosito sakwa mundu loronya bikia na mundu loronya kuotethia ila withi na no ronya mukwate vinda yonde tie vinda yo yukwenda kivila wezi za ile mukwenda ivila moka ku matinda kutoine matinda makanisa kwe mathiko meku kwe siathi meku sakwa kwanza yu mundu ni aziarendi manenge advice sakwa mundu la ukonda ni mutongoi ti mundu la kukabu yu ila kwe mathiko yu kuka ila kwe siathi yu kuka nondo no kwenda kivila avumba semetho sakwa mundu utonya mubikia ibinda yonde na utonya kuoneka ibinda yonde na mwa Kenya asuna kamba watabia
na mwa Kenya kwa ujumla nundu bisibe bena nduma ODM bena nduma Wiper bena nduma inengi twada UDA bena nduma bena nduma Oka andu asmonze utonyo matabiata after you muthenyola okuna kura after muthenyola okuna kura ngiti wesi after muthenyola okuna kura no kwitha maundu maingi matonya kukita yo kwithana kwitha sijui wakonda na vita wakuiwo wa vita sijui wo ya ikindu kila ndonyo matabia ju andu ama siasa to amasa kwa ona yuta ila ingi urutiwe wabitie baila mbia kwa sio nake abishwe abishwa na andu makwe muno mokita muno na at the end of the day andu ameso kukwatiania yo loko vita na abite uloko baluka na baluke lakini ndukesoke ngone ngwesilingi manara no kathenze mundu kana ubebye nyumba kana makanisa ekana nando asu uloko vita abite uloko leo vita abite ekale usunu tumani musio kuma balabe mundu kwetwa Faith Nzilani kana Evinda Nangai ikalwatike ba latest by the way no msi Jerusalem niendete Jerusalem niendete ngakwate mwana wewe mpya una wa Christmas we YouTube YouTube weta Jerusalem we katika account yako ya YouTube kwa YouTube nita wa Faith Nzilani yani we ndwi tha maundu maingi ndiye thana maundu maingi na kwara musei wongongela ya katatu bau Faith Nzilani Colin Faith Nzilani mulinge na kwara ya katatu ngongela lakini you astikite na Faith Nzilani katika Facebook na Faith Nzilani Twitter na Faith Nzilani kana ndo isini thakwe Twitter itu isokoma Instagram Faith Nzilani TikTok ndinambolika TikTok lakini ngolika soon Kasolo nunalikie TikTok na andio mbia TikTok ya andwala madhuki mitwe na yeye nakili mimi kwanza namuona alikie TikTok kwa sababu sumbuana na kwata actually within 3 days kana ina 2 days akwata followers binge 12,000 na ndo kuona followers kedha aligiro tende na biwe hiyo kwa nini kwa ndana metonzo ku anyway mashabiki maito Ekai Tuneene omonde nena mundu wetwa Faith Nzilani na Faith Nzilani watu tabia maundu maseo muno maundu mo to encourage muno ko wetha be mundu maybe utona kwitha esilito maundu tu watasu wesilie kwitha na changamoto sia kimaisha daga Ngomma ekale ngaine na kwa savinya etho no inze Faith Nzilani odiao na itange wetha ndatange wasise kiatu kiangili Yesu na wodo nyakwali ola maisha mamundu wasise kiatu ngili 5 oka bano kitenge yeah enzi ona twene sokubika kwa uame na ni mumo ni neema tu mumo wangai inaitwa mumo mumo wangai shabik etha be bandu maybe utona kwitha wine kulio na iwe maybe Faith Nzilani ndana isongia nesa katika comment section ndukule no kulia mokuli na itwitha tuimumanza na ndio muona namba yake ya simu mashabiki maitu ala matuma M-Pesa tafadhali matume M-Pesa bau nini ya mundu kwitwa Faith Nzilani kenda wise kwithia no akwata mauta makwiki ya ngale yake tu nangaia aimani mamuno nangaia yoso tayo tiwo mbido tuina mundu kwitwa Faith Nzilani nona akwanita wa Robert Moe ninye neendeleba wangalino ya Ekai na baya kamba TV twithiane kila wakatatu na wakana kilunguni change misiasa yoni no tayo top 20 inatwikie mutangazi baya kamba TV hosts TV la rongo etio kamba we kwati wa mukamba kamba TV na kamba TV pia itokwenda tu kamba TV makwenda maikomana na Ekai Tuneene ikenda yose kwenda itwa manyeke ukitonyo siawa advice limakomana tuma you ndoketu tuki mashabiki maitu ndo beba ntukwenda usemba naku tambo matia banini tume tukona naone tu twana ne muthenyongi tambo olika bandu Chinese tambo ya snails snails na nzoka sabiki sito ame itu mwendete pio na
mwikolo no subscribe ome na itumwendete piu 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 ngaya mwathime ome itumwendete.